ตอนนั้นได้เป็นLadakh Niletum Chingrum Bedben Forum for Hills Autonomous State Movement เป็นพินิเกพาปอนแรลลี่นอนจุ่มเจงปอนปอมาลอมโซพิโลติลาสิวังบอมลางLadakh East กาเบียงลอง West กาเบียงลองดิมาฮาซาอาราดาตุมตาลาบังโซกาชิงรูมาลองลาบังโซโฟรามาลองปีดักเรลลี่โดปุซีนอนวังบอมลางลาซุนมาลอมโซอภิลเดนตุมดักเจงปอนปอลาเซนิตุมชนิงเรโลลาเป็นพินิจัสเมตลาบังโซอาเรลลี่เนตุงอปาโดปนาบังเกลาเฮโลปุทอดลาบังโซในการพลิกเกตปัจจุบันAutonomous State Made handbrake Made Article 244A Implement ng kipukehan Katsong Niletom ng kanlekem to selo Bong sa penon kisangkok Asang sinukok Kasi putot Kabangso Niletom Amhang kapatek tumipen Katsong tumipen Katsadan tumipen Central Government apan State Government apan Katsadan tuyi pusi pini kachengsi Niletom Ladakh Autonomous Council hinido Carbon Autonomous Council lapen Dimasa Autonomous Council do la hinia tom phane do memorandum PG atro member la pailo Autonomous Council hini same alang eto Ladakh se som che papar ko se alang etum same nil do orang ya khot la yeto Autonomous State pada article 244A implement ng gi podam ke awak lapen la sobang same Council ini same nang cerap ning iposi alang tom pantum lo PG lapen itu Ningkelo labang sore itu pakai mana lo? Itu pakai hang long sami. Orang itu kan cedal mungkin kosi. Itu pidi labang so. Hari lebih dopon lo. Lapen lagi ketengsi. Pakai song lo ni jom Ladakh Autonomous State labang ke. Ate pima. Lapen kan pergi itu hang lo. Itu demokratikal pada hang lo. Lapen non violence. Ate hilir ke orang song pada hang lo. Tetapi pinia ni sami. Dia tu masih. Dia tu malah. Dia tu maki. Dia tu maki mana di mana struggle. Central Government State Government sampai RJJ nang thakte respond ka be poti bidi puthon de tum amang patek bia son kaje song kon bia son non abang ke de tum tak sola malong ke don tum ke de tum labang so state ke long Japan Autonomous ke long Japan de tum tode sak sepen de tum hangji lapen dorkar lok tak kenang ko pote de tum ni ok devi ni pana chipidi bol sampai Autonomous State Karbi Angong lapen di bahasa pan wibek nang jepu akan jesong pini ong mucot ben akan jesong ke ceng lokusi pini dak social media long sami lapen rada long sami nidum than pon pachini lo lapen chuning lo dak Karbi Anglong doa na political party punon social organization punon NGOs punon lapen individual punon kete tum punon doa na tum sami labang so non itum putot ke hang tumi labang so emprek amang patek tumi labang so long nga chedon no dia pasi nila tuma hin pen Forum for Autonomous Hill Still Movement na hin pen itum putot kachuni pon padobolo di nama tu labang so ka song honda ko na permanen ko nila tuma ja song honda pian bak che song ji baji ke pen chenglok ni tuma ja song bom lo baji lian baken tu bak che song on po honda trongan bak doi Kinpura lo na Impura lo ne Dr. Autonomous Council ban PG Dr. Julian Wong Hak Chief Executive Member of